Israel le Hamas te chuan Gaza Stripa nili chung in ka hailai lok rem ti in Indo an chaw lai lok ta hemi hun chung hian an mi hren te in chua sak tonin an ram sana a November ni som ni pali zirtop ni jing dar sari atangin an hmang tranang ti an indor na a chanvo poimo tak changtu Qatari Foreign Minister thupuang tu Majid Al Ansari chuan a soi an lo in rem to ang ngein Israel sana a tukin jing dar sari atang khan in ka hailai lok hi an kalpui tranta a Israel sana a in India sana hi dar kar thum le achan vea a ma zo ka wangin keini sana chuan chokmadar som le achan vea tangin in ka hai hun hi a in tranti na ani chu in ka hai hian Gaza Strip chim le marlam a huam vek dona a huam danero ain angdon lo ni in media trend khatin an tar lang Gaza chimlama chuan Israel sipai le an indoral thuam zong a chol vek dona drone le Israel indo thlo na te chu nili chung cholin an sipai le teng te po che chang lovin Gaza chimlama an omna nga ya an omreng dona hemi hun chung hian mi an man lo bukang Israelin bei puya thak meng da Gaza marlama ero chonudar khat le achan ve atanga zandar sari le achan ve inkara chau indo chol lailok ani thung dona abak zonga chuan Israel sipai ten bei pui an thak chun zom mi adon ni in alang an in rem dan chuan tun truma hian Hamas sawin an mi hren te jinga mi somnga an chuanga Israelin an ram tan in ranga Palestinian tlei ro le mei chetang te jinga mi za somnga an chua ve bokang Israel le Hamas ten in ka hai an nei lai lok thei dan tur le mitang in thleng chung changa hian Egypt le Qatar ten ram pani in kara palai na an thoka Israel ti lo chuan in ka hai pa ngai nei an du theulain Israel palai chuan in ka hai lai lok atop ruala bei pui an chua chun zom tur thu tlang takin asoi Israel palai ti lo an indor na telve ramdang palai ten thlop lo vek ma se dan thei ani miau si lo awangin Israel hian in ka hai lai lok top nuwa atum hlen turin a bei chun zom le don ti achiang viau Hamasin an mi hren te hi nikhata som pahni emo som pathum emo angzelin chua tura ruwa man ni in an mi hren te jinga mi som chua bel an rem ti chuan in ka hai hi nikhat zel po sei bel thei ani ang an nikhat nia Hamasawin an mitang som pathum chuin keini sana a zandar sari le achan ve vela an chua felman arin oma tuntruma an chua tur te hi naupang le meichia ni in Red Cross kuta hlan an ni photanga Gaza atanga Egypt luna Rafah crossing paltlangin chumi nuwa Israel an panpui don ani Israel sarkar chuan Hamasawin an mi hren an chua tur te ming hi dong kim to in an chung te po an hriat tir to a an vaya chua an ni don lo awangin lom le lom lo an in pol nuk don ni in alang Israel po in ani khat ni hian Palestinian mitang som thum pakua a chua ve dona ala chua mabak za som pakhat te hi ni thum chungin a chua kimang Israel ramatan in ranga Palestinian mi sangsari zariat chuangan tang meka Palestinian Authority nuaya Commission for Prisoner Affairs ho tu Quantara Fares chuan Israel tan in atang jinga hian meichia somriat pangale kumtling lo za thum somnga antang ni in asoya atam jok hi lungle man rodang manga Israel sipaite an beya wanga mante anni ati nil chung in ka hailai lok an nei tur thu hi Hamaso po in mumal takin an puang zara heng nil chung hian Gazami puite tan nitin tui al thei phur truck pali le tranpui ngai te mamo chi hrang phur lir thei zani alu zia donani heti mek lai hian nili in ka haile mitang in thleng hi India ram sana a ninga ni chonudar khatle achan ve atanga kalpui tran tura ngai ani lain a hun son hlat ani a zirtom ni jing ka ratanga man tran turin ti ani le ta zoka hei hian mi ngai ati thalo man hle Israel sarkar ho tu thren khat chuan Hamasawin thil phut bel an nei awanga a hun ti khotlai ta an ni thu an soilain rampani ai o te ero chuan a chan chiang tak mi pui ma an puang zar lo ve thung tun ma atanga mitang in thleng tura an indor na a lo tel to thin Israel military chief lui Moti Crystal chuan hetianga an indor fel thokat to nu thu an zial mum don to a ro kholna omang chi hi mitang in thleng tura indor na a thil thleng fo ani ti soin thil tam tak ngai tua tel ngai mi enge mozat pompui na lak ngai ani awangin thila tluang purum ko viawani ati kumin October ni saria Hamas firfiak ten Israel chimlam beya
mi sang khat zali chuang thata mi zani chuang mana an hrian zui awangin Israel hian Hamas ro rel mek na Gaza Strip hi abei chun zom ve ngala thakhat chuang fe in do to in mitam takin nunna an chan to ani thisena luan na sat to ba ka ahong anat mawangin ramle pol rang ten in ka hai puang turin an nor renga Qatar le Egypt ten in rem na an siam theinan thei top chu in palai na an thok bok hun rei tak an indor nuwa nili chung in ka hailai lok an rem ti ta ramani Israel sarkar chuan mitang in thleng rot na hi soiho ani nuwa an pomta ti soin an Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thutlung na khir khan le harasatak thutlung na dik ni loi si ani thuwa soi mitang in thleng le in ka hailai lok chungchang soiho na hian Eptulam chuan in do chot lai lok nuwa sipai te tan be pui thak thar le chu thil harasatak ani dona hei ba ka Israel in Gaza atanga Hamas te nuai chimit tura ma alak mek na po abala thei dona ni antia Mase Prime Minister Netanyahu chuan an hnial na hi changin an inrem na siamin a huam chin a zo rualin an sipai te chuan be pui an thak chun zom le ngal dona ni ati mia Netanyahu chuan hei hi hria ulakadu indo lai kan nia kan thil tumde kan puitlin ma lo chuan indo na hi kan chun zom zelang kan thil tum chu Hamas so nuai chimi le an mi hrian te hruai hole vekani ati Hamas ten Israel an be truma an man an hrian mek te hi mi zani somli pakuani a hriat ni in an zinga aza ve don chu ramdang mi Israel le ramdang khua le tuini na nei kop dual citizenship nei an ni a an vai hian rang somli velami an ni indo chot lai lok ani chung hian International Committee of the Red Cross palai te chuan Hamas ten an mi man te an hrian na mun hitlo in an mamo le dam doi te an pe bokang rang te chuan Israel le Hamas ten indo chot lai lok tura in rem na an siam theita chu lom om an ti thuan soya indo an chol chung hian indo na tur tu Gaza Strip civil mi te tan po chom dol na atam theiang ber thon lu le semtum ani bok Gaza Strip ro real lai Palestinian firfiak pol Hamas roi tu Ismail Haniyeh chuan Gaza Strip hun rei tak an in be nuwa Hamas roi tu da chuan in rem na siam pui tumin Israel an dor meka an in rem nai ti November ni som ni pani khan alo soi to a athu soi nem nget tu atan Hamas roi tu pakhat chuan Qatar sarkar palai na nuaya in ka hai puan dan turte Gaza a chom dol na thon lu ani dan tu le Hamas ten an mi hrian mek te le Israel ramtan ina Palestinian tang mek te in thleng dan turte an soi ho ti alo puang zar to bok Hamas firfiak pol te chuan October ni saria Israel an be truma an mi man an lakol mek te hi Gaza Strip lei vera an hreng meka an om na mun po a him ni in an soi Israel chuan Hamas mi hrian te hi mi zani somli pakua ni in an soya an zinga hian no pang kumsom nuai lam som ni le kumsom atanga som ni in kar som rukvel an tela heng an mi hrian te zinga pali hi Hamas so chuan ama deuh khan lo chua to in Israel sipai ten pakhat an mu chuak bok heti mek lai hian Hamas chuan an mi hrian zat hi an soi chiang du lo thunga an zinga then khat chu Israel sipai ten Gaza an be na a thi zinga an tel ni in an soi adik le dik lo fin fia na ero a om lo thunga ni Israel le Hamas in ka hailai lok le mitang in thleng in thu thar alu amek lai hian in ka hailai lok tranani ma lok thlengin Israel sipai te chuan thahnem ngai takin be pui an chua nimin ringot khan Hamas mun poimo an target zathum chuang an chut chiat sakba ka Hamas naval force ho tu pa Amar Abu Jalala an that Israel Defense Force te chuan Hamas tui pui sipai ho tu pa hi in do thlo na manga Gaza chimlam kho pui Khan Yunis an be na an ka phlum ti puang zarin Hamas long sipai anda thanual ti antar langbok Khan Yunis si Israel sipai ten be pui an chua lo na lam Gaza chimlam kho pui ni in tu nai khan Israel chuan he kho pui a hian be pui an chua na ya wangin a chunga cheng te chu kho pui chua san tura hriat tirna an lo chua to a an soilok ange in an cheta ani Israel sipai te hian marlam chau ni lo chimlama po be pui an chua nai ni in an tar lang IDF ten nimina Hamas mun poimo rang zathum an ti chiat te hi Gaza marlam Jabalia khoche vela Hamas pi sa poimo te lei nuaya indo an puwa cha na mun te ral thuam an che khol na mun te le an siam na ba ka tengka chiat na an bun na mun te ani hlom hei ba ka hian be thanon na Hamas so leiver mu chuakin manzui theilo turin an ti chengal bok
in ka highlight lok in tran nan minute som panga chau a to ti thlengin Israel le Hamas te hi an la in be chun zoma Gaza Strip mun rang chu IDF ten in do thlona in an be chun zom arala tangpon chunglama mei khudum jam chhomun nguna mu thei Palestinian help pol ten an be thut a hlo thon oma alana wangin Gaza ram ri nai Israel ko ranga aral kheldar arina sa lebok Israel Defense Force tupuang tu zinga pakhat Avichai Andrei chuan in ka highlight lok mantran ani malok hian Gaza mi puite hria tatan indona ala top lo ti Arabic ngatina puanga nunaw mang angte tran puina alu theina na cholai lok chau an ni ti soin Gaza marlam chu indona mun lo tak alani chunzom renga chu wangin marlama kalphal ani lo in him theinan chimlama nunaw ta na mun him chin kan ruat kha chua san su ati ani in ka highlight lok boruak alen mek lai hian IDF thupuang tu Peter Lerner chuan in ka highlight lok a in tran ma chuan in kap thu thei tura anin ral rin reng tur thu soin thu nei tu ten chol tura an hriat tir nuwa chau an chol tur thu a soi Lerner chuan Hamas so hi khoi hmuna po biruma se kan be chun zom je langai ti kan hriat a tha helpol nun rong dutuk an ni a an thil chin thalo an chun zom je lo nan kan me mi anga yani ati in ka hai chung chang an zo na chu min ka an chol sanarin om chuan si lo awangin ma ni om hun thewa in ring renga kan omatrula in veng ranin film khurdo pakan film khuranga yani ati Israel minister pakhat Amichai Chikli po in ka hai pa ngai ni lowin in ka highlight lok mayani ti kan hria tangai Hamas ne na kan in do na hi ala top mai don lo ti in ka highlight lok chung chang a soi ve bok Likud Party MP hi mitang in thlengwanga in ka highlight lok po sei chung changa angai dan zo ni in Israel in Hamas so aring zo lo ti asoya Palestinian firfiak polin an ren mek telak chuale Hamas chut chiat na chu a in buk to ka kalpui atul thu soin atakramat thlen ma chuan Hamas so thu soi chu oilo phot afu berthin thu a zep telani Israel sipai te chuan nizan November ni somni pathum zan khan cholkar liam ta a an lu chua Al-Shifa Hospital Director Dr. Mohammed Abu Samia chu thuzo fi atan an mana Gaza City Hospital lian bera an director role hian a staff engemozat an mantel bok Dr. Mohammed Abu Samia hi Gaza chimla madam lo an thiar chuak zo an holam chu checkpoint a man ni in Hamas sawin command and control area atana Al-Shifa Hospital an manle manlo an zot fi ani in an soi Israel sipai thupuang tu chuan Dr. Mohammed Abu Samia an man chan chu Al-Shifa Hospital nuaya Hamaso leiver an mu chua chung changa thuzo fi adu an nei wang ni in an man hnu loka hian a puanga tu tenemo an hek wangemo a man an ni lo thu an tar lang bok Palestinian Health Ministry chuan Dr. Abu Salmia le Dr. Engemo Zat chu jingwar triana checkpoint an mana an man na mun hi Gaza marlam le chimlam in po na lai kong puya aniti an tar lang Israel chuan be puyan thak ti ratangin Al-Shifa Hospital hi Hamas so in ral rel mun le ral thuam check khol nan an mangani alo ti to thina soisel na nasatak kara lu chuin a chunga hian an be sei anga tamral thuam mu chu ani lo thunga chuti ruala ro chuan helho hian tompu kata na mangin ral thuam check khol nan po an lo mangnei ti an finfia damdoi in nuaya hian Hamas so leiver mu chu chunzom ani ta bokani Israel sipai te chuan Gaza City a damdoi in lian ber Al-Shifa Hospital nuaya hian Hamas firfiak te siam leiver metar somnga panga athui an muchuaka he leiver hi damdoi in nuai fit somthum pani vela thu ka omni in Israel sipai ten Al-Shifa Hospital nuaya Hamas so command center ni a an soi bulmaya omani Israel sipai thupuang tu Daniel Hagari chuan bulldozer hospital complex pon lambang anti chiat na tanga mu chu ani thu asoya alu thlang na step hi thira siam ni in kongkhar a ombok ti asoi ama aro chu Hamas win bom le thil dang an kam lo thon thila atira kongkhar hi sutlang mai ani lova combat engineer ten an endik nuwa anti chengam ta chawani Israel sipai te hian Al-Shifa Hospital nuaya Hamas leiver an mu chu video an tlang jar ma hian October ni saria Hamas firfiak ten Israel an be truma an miman thren khat te chu Al-Shifa Hospital an hruai nge yani ti finfia na video an mu chu an lo pholang to Sinbet le Israel Defense Force IDF in video an pho chu hian Hamas ten an miman jinga ramdang mi pani
Thailand le Nepal mi ni a hriate Al-Shifa Hospital a an hruai lut lai alanga video pakhata hian an mi man chu Hamas mi engemaw zatin potluin pakhat zoka chuan a om le a ke a hliam nei mi pakhat langa an zon lut lai le a thi sen chuak lai te alang bok IDF chuan Hamas mi man te hi engram mi nge ti an soi chiang lowa ma se video hi hospital chung camera footage sami ngei ani thu le he video mu tum hian hun rei tak an bei thu an soi video hian Hamas ten Israel military jeep an mansak hospital an tlan lu pui lai alang tel bokani Israel sipai te chuan Al-Shifa Hospital an lu chua tirlama damdoi in MRI unita Hamas firfiak ten ral thuam an chek mu chuakin a video an lo tlang zar to bok Al-Shifa damdoi in hnuaiah hian Hamasian command center an nei ni in Israel chuan alo soi to a hei hi US intelligence point adik ngei nia an hriat thu an lo nem nget to bok Israel sipai te hian damdoi in hilu chilin pindan rang ba ka a chuan hnuai le leidepte an enfia mi then khat thu an zot fia bok IDF thupuang tu Jonathan Conricas chuan damdoi in MRI unita ral thuam an hmu chu ana video hi pho chuakin an edit lo ti asoya MRI building a CCTV camera te po an tilang vek bok Conricas chuan Hamas so hian international law bo chia in damdoi in te chu an sipai te chet lak na munatan an mangti chiang takina langani ati MRI unit ral thuam an hmu chua zinga hian AK-47 cartridge le grenade te atela Israel chuan Hamas te hian damdoi in a hian command center an nei ba ka ambulance po firfia ka chet an thona tan an mangtel thin ni in an soi IDF an thil hmu chua te hi adik nge ani ti finfia le en pui turin BBC le television danga thok journalist then khat chu Al-Shifa damdoi in a hian hruai lutin Hamas ral thuam chek te hi an entir ni in BBC team chuan an soya journalist te hi damdoi in a thok doctor le damlo te an biak phal sak ani lo thung Israel in damdoi in a lu chil chungchanga hian US chuan Israel lam a chan le a US President Joe Biden chuan Hamas te chuan damdoi in chu Israel an beina tura an command center an manawangin war crime thlen tu an ni masazo kani atia heti rual hian Gaza lua sak chu thil ti sual lian tak ani ang ti in Israel le Palestinian ramdin ran chu an buaina chin fel na kong om chun tura ni ti Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu a hrilani Israel le Hamas ten in ka hailai lok an ti tluk nai dewa tangin Lebanon chuan Israel marlam chu rocketin warzokin alo ka ve mek thunga IDF thupuang tu chuan an ram chimlam hi rocket somnga vela ka ani thu soin ramrit nai khuwa te chuan ral kheldar ari ruai mayani Lebanon atanga Israel kap tu te hi Muslim helpol Hezbollah te ni in an ni hian Lebanon a sarkar na phong an vuan meka Israel an bei theinan Iran chuan ral thuam le sum le pain na satakin atran pui thrin ani Hezbollah chuan rocket hi an ka ani thu soin ramribula Israel sipai te mun pui beinan hian katia su rocket somli pariat an kap chuak ti an soya hei ba ka hian nimin jing ve khan anti-tank missile mangin Israel sipai mun pui voisom pakhat vel an kap ti an puang bok Hezbollah hian October ni sari nulama tang khan Israel chimlam hi an beide urenga hei wang hian Israel chuan alo chang let photo tunkar ni lai ni po khan Israel indo thlona te chuan Hezbollah be na hi chang letin Lebanon chimlama om be tia hun an beya Hezbollah mi le sa panga thatin an zinga hian an MP ni lai Mohammed Rata fapa po atel nge Muslim firfiak pol te hian martara puangin a martar thei chu an lom pui thu an soi dai thung Israel le Hamas ten in ka hai chol lai lok nei mek ma se Israel tan chol top arem lo awangin an chin hretur tala a thei anga an mi zui lai an zui ze langai thova chungan bitum lang sarjinga chuan Hamas sipai pol pakhat Al-Qassam brigade an ho tulok le an thuak bur ia hi sinwar le Mohammed Dave paka Hamas ruai tuluber Ismail Hania te antel ia hi sinwar hi October ni saria Israel beidan tur eng kim ruwa manvek tu ni in an thil tum a hlotin hnuwa abibo wangwanga Zon chun zom ni ma se achin riat alanilo Israel Defense Force thupuang tular tak Real Admiral Daniel Hagari chuan ye he sinwar hi Israel rama chianara phlak thlenna na abul tum tu le anar kai tu aniti in Israel midu ber ani mek thu asoi IDF Chief of Staff Harje Halevi po in
ye ha sinwar le asangoi zon pui Muhammad Dev te hi nungdamin an omrei top lovang an omna apianga kan zuyanga thina in an chunga thla azar nge yang ti in an zui tur thua soive bok Ismail Hania hi Hamas Political Bureau ho tu atan thlan ania mase katara akhosa thunga Gaza a in hi Hamas au in mu khom na munani kumsang ni Farooq Khan Palestinian Authority President le Fatah Paul Ruaitu Mohammed Abbas chuan Palestinian Prime Minister ata naruata mase chol kar khat nu le ka Hamas au in Fatah Paul beya Gaza Strip atanga an pai thla ka wangin Abbas chuan Prime Minister atangin bana ni na hi pom du lovin Gaza Strip a hian akai roi Hamas chuan ro an rel zuita ani Israel in do thlo na te chuan Gaza Strip a Ismail Hania in hi an bei chiama in ro pui takha kar lova vai vun le thir chia achanga thi le hliam an om le om loero puan zar ani lo ani